Zdravo ljudi! Opet ja sa Sony Xperia Z telefonom. Nadam se da vam nisam dosadio, ali moram vam priznati nešto. Pošto još nisam našao neki način kako da radim ove snimke, ipak sam ja samo početnik, nemojte mi zameriti, gde ću reći sve o nekom telefonu, a da taj snimak još bude kratak i kvalitetan, odnosno ispod 10 minuta, mislio sam da uradim dva različita snimka, jedan o softveru koji sam već odradio, a jedan o nekim tehničkim detaljima i o nekim mojim zapažanjima koji sam mislio da uradim za sada, odnosno za taj drugi snimak. Sony Xperia Z telefon stvarno zaslužuje pominjanje hardvera i on veoma dobar. Sony se baš potrudio oko njega i bilo bi glupo da ga ne spomenem u snimku. Mislim da je ovako najbolje jer nekoga zanima posebno hardver, mislim to što ću da uradim dva snimka. Jer nekoga zanima posebno hardver, a nekoga posebno softver. Ako nekoga zanima i jedno i drugo, neka lepo pogleda oba snimka, zar ne? Sam u pravu? Nadam se da jesam. Mislim, znam da jesam, ali jesam. Da krenemo od prednje strane telefona koja je najzanimljivija. Na prednjoj strani se nalazi, da počnemo prvo od najnezanimljivijih delova. Kamera rezolucija 2 megapiksela, koja je opet dobra, 3 kapacitivna dugmenta i ekran, predivan ekran, veličine 5 inča, meni dijagonalna. Ovaj ekran ima Full HD rezoluciju. Šta to znači? To znači da je rezolucija ekrana 1080 piksela, odnosno tačaka, puta 1920 piksela. To znači isto da je gustina piksela po inču 440, ali laički rečeno, to znači da se najsitniji tekst u, na primjer, nekoj internet stranici može pročitati bez zoomiranja. A one kockice koje se mogu vidjeti na brojevima, slovima i tako dalje, uopšte se ne vide. Sa zadnje strane, da, ono što sam isto zaboravio da kažem, ovaj ekran ima, koliko sam primetio, nešto slabije uglove gledanja. Nije to ništa strašno, ali se da primetiti. Sa zadnje strane možemo naći kameru rezolucije 13 megapiksela, LED Blitz, ovaj mali mikrofončić, evo ga. Ali se takođe da primetiti da je zadnja strana telefona pokrivena staklom. Ispravo sam mislio da je to plastika, ali to je u stvari staklo. Moja greška. Kamera je vrlo dobra, to ću da upalim, hvata dosta detalja, da ćemo da nađemo nešto da slikamo, ovo je neka knjiga. Sad ćemo sklonimo knjigu. Kao što možete vidjeti, hvata veliki broj detalja, ima oštre boje, ali ono što je najbolje kod ove kamere je to što ona ima dosta podešavanja, kojim se generalni kvalitet slike može popraviti ako znate da rukujete tim podešavanjima. Ako ne, ne dirajte ih jer možete i pogoršati njen kvalitet. Moram spomenuti i da je ovaj telefon otporan na vodu do dubine od 1 metar i do 30 minuta u vodi i na prašinu, što znači da možete dodati na plivanje sa telefonom, ali ne na ronjenje. To je veliki minus. Znači, ako odete, ima da vam se telefon uništi. Što se tiče specifikacije, Sony Xperia Z telefon je telefon koji ima stvarno dobre specifikacije. Njega pokreće četvorojezgarni procesor radnog takta, odnosno Qualcomm Snapdragon S4 Pro procesor radnog takta 1,5 GHz, 2 GB RAM memorije i Adreno 320 GPU. Kombinacija ovih komponenti čine da ovaj telefon leti od brzine. Tokom proteklih nedelju dana nisam primetio ni kratak, a kamoli neki veći zastoj. Interne memorije ima dosta, odnosno ima 16 GB, ali je korisniku dostupno samo 11,7 GB, odnosno 11,73. Ako vam je potrebno više memorije, možete ubaciti micro SD karticu, koja se nalazi ovde, do 32 GB, oprostite. Baterija na telefonu ima kapacitet od 2330 mAh i dovoljno je za oko 5,5 sati intenzivnog rada. Nije loše, ali ispod očekivanja za jedan flagship telefon. Očekivao sam negde oko 7 sati, ali se ta moja očekivanja nisu jednostavno mogla ostvariti pored mog truda. Naravno, što moram da vam kažem, osvetljenost je bila na maksimumu i kao i uključen je bio Wi-Fi. Ako smanjate osvetljenost, isključite Wi-Fi, odnosno Wi-Fi, Wi-Fi, kako god ga ko zove, ti rezultati će sigurno biti bolje, ali ja sam hteo da vidim koliko opterećenje uopšte ova baterija može da izdrži, maksimalno opterećenje, što je oko 5,5 sati. To je bio
kratak pregled karakteristika i specifikacija Sony Xperia Z telefona i kao što sam rekao na prošlom snimku, punu recenziju možete vidjeti na linku koji se nalazi u opisu ovog snimka, znači dole. Takođe, lajkujte ovaj snimak i subscribeujte se, to moram da vam kažem, to ćemo uvijek govoriti, naravno. Ovo su samo kratki pregledi, ne samo o Sony Xperia Z telefonu, sad zaboravite trenutno na njega, već i o svim narednim telefonima koji ću raditi. Znači, cilj ovih video testova jeste da steknete generalnu sliku o telefonu. Ne detaljno, ali generalno. Da ja sad krenem da razgledam o svim karakteristikama telefona, ne bi bilo dosta i 35 minuta, a ne verujem da biste me toliko slušali, zar ne? Sam pravo? Jesam. Mislim da jesam. A jesam sigurno. Nadam se da vam se sviđa ovaj način pregleda telefona, jer kao što sam rekao, planiram da radim, da na ovaj način radim sledeće snimke, odnosno recenzije. A ako primetim da više ljudi traži punu recenziju, odnosno duži snimak od 10 minuta od jedno, počet ću tako da radim i da snimam. Odnosno, šta vi hoćete, tako ću ja da radim, da snimam i da vam pokazujem telefone, a ne onako kako ja hoću. Mislim, meni je ovako lakše, ali kako je vama, kako vi želite, ja ću tako da uradim. Naravno, ukoliko većina ljudi to traži, nema njena. Do sledećeg snimka mi se vidimo, a pogledajte, kao što sam rekao, punu recenziju gde sam mnogo više opisao i o svim njegovim karakteristikama. Do sledećeg snimka, doviđenja.